ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu byaranze uyu mukino wa Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya APR wabereye kuri stade Amahoro, ufite ibintu byinshi wawuvugaho, ariko kuri Kiyovu Sport ndaza kuvugaho ibintu bibiri, ndetse mvuge n'uburyo ki APR yakinye uyu mukino ariko imeze nk'aho igendera muri ritime ya Kiyovu Sport. Ni umukino rero waje kurangira ikipe ya APR inganyije na Kiyovu Sport igitego 1-1, ariko ndihuta cyane njye mu kibuga. Ariko imbere na mbere congratulation kuri Kiyovu Sport, kuko ntabwo bikunze kubaho iyi kipe ya APR FC kuba wayitsindira kuri stade Amahoro uri nk'ikipe nka Kiyovu Sport. Kuri bo ni nk'amanota 3 n'ubundi kuri bo bameze nk'aho batsinze iyi kipe ya APR FC. So abantu rero tugiye kuzajya tubana kuri YouTube channel niyo igiye kuzajya icaho ibiganiro byose ubusesenguzi bw'umupira bw'imikino yabaye, ndetse nishobora kuzaza kuba statistique ku makipe, ubusesenguzi bw'imikino nayo imaze kubivuga, ndetse n'ibiganiro byuje ubuhanga cyane. Ni YouTube Imanda Sport TV, kanda subscribe kugira ngo igihe hasohotse icyegeranyo cyangwa se ubusesenguzi runaka ku makipe yawe hano mu Rwanda cyangwa se Burayi uzajye ubibona mu buryo kibukoroye, kuko iyo kwanze subscribe uhita ubona video mu bambere. Ni ukuvuga rero twihuse kuri uyu mukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. APR yakinye ariko imeze nk'aho igendera kuri ritime ya Kiyovu Sport. Ndabivuga kubera iki? Mbere na mbere ikipe ya Kiyovu Sport yari ibizi ko igiye gukina n'ikipe nkuru kandi imenyereye stade Amahoro, ariko icyo kintu Kiyovu Sport byatumye ikina imeze nkaho nk'idefanda, hanyuma ikaza gutegera kuri counter attack. Icyo ni kimwe kuri Kiyovu Sport. Ikindi kintu nanone twemeranya kuri APR hano mu Rwanda, twemeranye ko ari ikipe imwe mu makipe ya mbere azi guhererekanya umupira kandi ifite abakinnyi beza b'abamediateri. Icyo kintu turabanza tukemeranye. Kuba rero APR ari ikipe izi guhererekanya cyane, by'umwihariko kuri iki kibuga aba ari kinini, ntabwo uri ikipe nka Kiyovu Sport ushobora kuba washoborera APR uvuze ngo urashaka gukina pase nyizabo bakine pase nyinshi nawe wumve kuri buzikine. Ahangaha APR irakwica. Ni ukuvuga ikipe nka APR izi guhererekanya igeze kuri iki kibuga kinini yisanzuraho, bagukubita rumwe ukagira ngo ntabwo urimo. Ni ukuvuga rero nyuma y'uko Kiyovu Sport imaze kumenya ko iyi kipe ya APR iri buze kubakwa umukino ibihereye ku bakinnyi b'inyuma, ikubaka igitego paka kuzamu kuko ikibuga ari kinini baba bazi guhererekanya umupira, Kiyovu Sport nta kindi yakoze yaragiye iryama mu zamu, ubundi ku ruhande rw'imbere ihasiga abakinnyi babiri. Abo bakinnyi babiri rero icyo baba bategereje ni iki kuri APR, kuko APR babona ko ari ikipe ihererekanya umupira kandi kuri iki kibuga kinini bigusaba nimba ushaka guhererekanya umupira ko abataka nabo bazamuka bakajya imbere. Kiyovu Sport rero iyo muzamutse nacyo tekinike yakoresheje, abo bakinnyi ba Kiyovu Sport iyo basigaye ari babiri, abantu bayikora kuri video neza bari kubibona. Iyo APR iri kubaka igitego iri kuzamuka, usanga benshi bameze nk'aho bakinira hagati, hanyuma ku mpande hakajya abakinnyi babiri kuri buri mpande. Icyo bategereje ni ukuza gutera iyo mipira y'amakrosi miremire, ubundi bakaba bagutsinda. Ariko kuri Kiyovu Sport nanone okaziyo iyo ihari namwe iyo bababonye ko muri kubaka gutyo, igafata abakinnyi babo 8 bakajya inyuma, imbere hagasigara abakinnyi babiri. Abo babiri rero ikintu impamvu basiga ku badefense nanone ba APR batagifite umupira, kuko mwe muri gukinira hagati hagasigara abandi bakinnyi ba Kiyovu Sport bameze nk'aho batari gukina, mwe mukaba muri benshi mukina n'abakinnyi ba Kiyovu Sport mukina no mu kibuga cyayo. Baba bategereje ko mu gihe muri buza gutakaza umupira ntabwo bari buza gukina pase nyizanyu, kuko murabizi ko barusha guhererekanya, bahita batera umupira imbere, hanyuma babakinnyi banyu babiri ba APR basigaye bagasigara bakora counter attack n'abandi babiri ba Kiyovu Sport basigaye. Aho ngaho iyo igitego Kiyovu Sport itakibonye aba ari igihombo kuri bo. Gusa nanone kuri APR iyo yubatse igitego nka gutya, amahirwe menshi birashoboka ko, kuko abakinnyi ba Kiyovu Sport baba bagiye kudefanda izamu, iyo hatabayeho penalty habaho amakosa, kuko abakinnyi barukina mu mwanya muto kandi ari benshi. Gusa reka ngaruke kuri iki kitego cya Kiyovu Sport kuko niyo yakibanje. Ikipe ya APR yakoze amakosa yo kuzamuka yose
kuko yizeye ko ari ikipe nyine nkuru imenyere Stade Amahoro izi guhererekanya ku kibuga nk'iki kinini cyane pe n'iminota 5 yashira APR igerekanye umupira utarawukoraho. Ariko aba bahungu ba Kiyovu Sport ibyo bakinaga ntabwo bashatse gukina systeme yo kuba baryoshya umukino ngo baryoherwe no gukinira kuri iki kibuga ngo bahane passe nyinshi. Barabizi ko APR ibarusha umukino, niyo mpamvu imipira babonaga bakinaga imipira miremire. Gukina imipira miremire nta kindi cyo bawize nuko ubuzi ko ufite umwataka ushobora kwirukanka mbere, ikindi kandi mukamyizera muri counter attack. Iyo ikipe rero yizera muri counter attack nta kindi kintu ikina idefanda kandi igasiga abakinyi bakeya cyane 2 cyangwa 3. Ariko igitego baje gutsinda APR yari ku mupira wa counter attack ariko ari abakinyi 3 kuri Kiyovu Sport 2 ba APR, ku buryo uyu mupira yateye ku ruhande rw'iburyo iyo umwe muri Kiyovu Sport atawutsinda undi yari kuwutsinda. Amakosa APR yarikoze naye ni kwa kundi kuba ku mukino ukumva kuri buze gutsinda igitego bigusabye kucyubaka ku kibuga nk'iki kinini, bigusaba gutera passe nyinshi kugira ugere kuzamu kurinda. Ariko kuri Kiyovu Sport babonye ayo mahirwe kuko mwemwe mwazamutse mugiye kubaka igitego musiga imyanya irimo ubusa, ariho iyi Kiyovu Sport yaje kuba ica muri humye igatsinda ikipe ya APR FC igitego cya mbere. Ni ukuvuga rero buri ruhande rwose rwiza wo ushaka igitego ruba rufite n'uruhande rubi rwo kuba watsindwa igitego. Iyo uzamuye abakinyi bawe mushaka igitego bivuze ngo hari imyanya ugasiga inyuma. Rero iyo ikipe utayitsinze ikagaruka ya myanya wasize iragutsinda. Icyo ni igitego cya mbere kuri Kiyovu Sport. Igitego rero APR nacyo yishyuye iyi Kiyovu Sport. Kiyovu Sport kuko nubundi ari ikipe ikina imeze nkaho idefandi APR, ntabwo APR yari buze kubona igitego muri iyi Kiyovu kuko bakinaga bameze nk'ahari 10 muzamu bya bakoze urukuta, bitakunda ko iyi APR ishobora kuba yatsinda. N'ubuhanga bw'uyu mugarije wa Kiyovu Sport Kambugarutseho yakoze save nyinshi cyane muri uyu mukino, bibaye ngombwa ko aba na man of the match. Uyu mugaride yitwaye neza kuri uyu mukino. Bimwe mu bintu byagoye APR ndahamya neza ko saba defenseur saba ataka ba Kiyovu Sport n'uyu muzamu wa Kiyovu Sport n'umuzamu mwiza cyane. Nukuvuga iyi APR nyuma yuko Kiyovu Sport yari iryamye mwizamu imaze gutsinda igitego cyayo kimwe nkuko nabivuze, babakinyi 3 basigaraganye imbere bategereje counter attack nabo basigaye nyuma. Bivuze ngo igitego kimwe kuri bo cyari gihagije kugira ngo badefandi iyi APR ubundi amanota 3 bayegukane. Ariko nka APR rero imaze kubona iyi Kiyovu Sport yajyamye mwizamu, ukaba utashobora kuba watera izo passe nyinshi, urazitera ariko urazitera iwawe. Iyo umanutse muragabana ikibuga ntabwo uri buze kubinjirana, ari abakinyi bagiye kuryama muzamu. Uzi ikintu ukora iyo ikipe yafunzuke, ushaka wa mu mediateur ushobora guherekanya umupira ariko akaba ashobora guterera kure, kuko udatereye kure ntabwo uri buze kwinjira mu basore ba Kiyovu Sport ari 6 cyangwa se 5 ngo binjirane ubateranye umupira. Ibi bintu ntabwo bikunda. Udatereye kure ngo utungure umuzamu ntabwo wabona igitego. Iyi Kiyovu Sport yakinye ibintu byiza, APR kunganya nayo byari amahirwe, ariko iyi Kiyovu Sport umupira yakinye turayishimiye cyane. Iki ni ikintu cyiza cyane kuri Kiyovu Sport, ni ishusho yeretse ikipe nkuru by'umwihariko kuri iyi Stade Amahoro. Kuhakinira na APR ukahakura inota rimwe aba ari ikintu gikomeye cyane. Ngero ndi ari u Rwanda, iyi ni Manda Sport TV ikugezaho, kanda subscribe tubane buri munsi.